phone that them no be friend no free o minti obi anka bi yo eti wo ukroma na wabekumase me wo driving sisi driving yo se oye nua ba no this guy buy say mfama say 600 o se fa to bibi ma enkra no acha me danase na inshira no na o management nkoso yo be ye bia nya me nka na ho yes yeah that's so by why oba ka se na stela wunya bi Devi impe bi ma no see the adwuma no mani was na blay umpe no blay umpe adwuma na so see mani was ka me de shadra ke ma be ma tente an ho fi wani nyina ana se wasu nyansa pa adwuma na was to wa bobon tomago ahyem e be boa ate fan tomago hyehyem na emwa o meja akwan me ba yo nana ama ekura ko mo fanche ne ne ma no etete gu mu aye ti mo fanche nse masanso edi achi kama ene ya wada ye betete ma ne akasa kire me pa chew ye besua de afa ba bi a efre no Jehosheba ene queen Atalia adai no ene say se din no epie ya chew etu ni masem no debi so ye sofu uni masem oh debi nim kaminim me pa chew fa Bible yanko 2 Kings ai fo me to so mienu ni kwasem e trade baako na yanko hasem bi ho 2 Kings pa chew bi on phone so an confirm am 2 Kings ye besua de e de afa ma bi no mo ho ya sense me bi sisi wo ye fie mu mo 2 Kings 11 oh we bi impudada 1 na Ahasia nene na Atalia hunu se ne bawo no osore na osei adehye busua no nyina na ohini Yoram baba Jehosheba Ahasia nua ba fa Ahasia ba Joas na owia no firi ohini ma a oriku wonu mu de no kohuntai one ne bagegefo no huntai Atalia nim mfinhia ensia Awurade asemni amen maame a ye frɛ no eye Atalia yi why woba oye hema eno se ne babema awu ti ne babema wudi a anfie wade hye nyina da ese wo mu na yekum ne baninti to mu frase so wo mu ku adehye no ena Jehosheba yi ono so ewu fie hobi ni nua ba ene hema no na ni nua ba ene abranti ay akoda ye frɛ no Joash no wo hini aye kana sam ye frɛ no Joram na yire ene Atalia no enti na Joram ni wa Joash no ene bedi ade ena Jehosheba fa akoda no ene akoda no nani akoda no de ogege no na odu mu hintai sa enfie enan ofenfie wo bra na wo hima Atalia yiteso a obi ante ho asem ma akoda ne tini enyine ye ye bewe sa ememi enu characters Atalia ene Jehosheba de kan wo hima Atalia yi ade enti ne besie sa wo de wo bawu nti esese yikum obi a na obi a sei ema bia bra bosa ne tie onya de ne nkobata bema bi yemfa ne se bia bema ne kurawu oye bema kunafo no onya hu se bema ne wo ma awade mamu no odafom kama no ji krokro menkra ne mra me o kakrai momu medi weekend kakrai na bema ne nya dwen so obaidie oye beboa me moment obeware na ono so bewu se dwam afi no be show ne character na ye disa enkoda no ani ebi ko fa nkrofo ma ne wo mo ba betena bi kura woni yefrudie no bi moment nyame bema ni bie no obi ansei oba bi wo ho a obi abansei
nenka wono nko a Jehoshiba oyo ba papa emani bi wo a wo mo kora de kwasem o mu sia de kwasem ebi nso ye basahye ade ade ka ne nsa wo sɛ no sɛ wo yo ba wo ti sɛ Atalia ewiei me ne wo kasa sisa na wo benim dwonkuku a ade be kye so de wo ye ne to twene na mle bi abayewa bi oso ne maame bi na tie agyanan a wo koso no ye mane nkoso bi maame ne so ni bi bon ni mane bi de kama hey ewiase ni bi bon na we na ose wo se ho eja ne nan omo de ne so na say maame ne firi dwomu ba no busa ne ba se wan na hye no se oba akra ne di maame ne koso ne mu yi akra no atwi ne di ne pie wo bra mpepa ne tokora Atalia fo ma ne bi no wo mo de bibia nsai na no honto no because ne dia saint koye te se oba no a wone ne kura ne ba wu ya omko kin Solomon ni mo ti pa ne mu mienu anya ne dia nti nche ne mienu mema be brai problem because therefore ade ha dwen ne se obema wakwa to sa wade ni bim e ba sa wo se wo ka ko ne ma ho ana wo ka ko ne yire no we no ho ekumu mema e ho adwendwen eti wo yo ba wo ti sa sesa ya bre ne ko ne nkanne ensem a wo sensem yo anu odene ya de beto ne beto aso e de sem me se champo etete ma ka sa kire mema we de tiawa so ma me your topic ya de a adesuade wo mu kase pa ye me ye pa de a wo sene yesi ewo na sa wo hime ye kana semu ni so no ewo enkanka ene na amafo no wo mu pa ye na no kra de na wo mu ye kakra na nei atiete se ewo ewiase ye pesami nkuminya ade a ye beboa ye nkoa na tambia ye hwehwe na kakoba ne se na wo ba ewu a enti obi a so ba enwu ye wura abusuamu a sebe obi kura sunsun fi obi abansai obi abansai be kwa abusua bi mu agege ne ma boso fo ba de o mu nyina ye na ba ko so de so do mo nka ho kura na so ye sa ne ma we se ya asase so ase yo e na wo yo na daache serve wo no mo se ne ye nyina ye ka no a wonyankopon woni ye no ma ye sa ne ma we no woni ye bedipa ti ne me ka ne se okoware obi ba be ma oh emema ne bebre di arewo enam se anadu nti no tembia na de na ye onye kura na wota ne yechi ana ne mpra na wota ne chi cheso we ya oba no bebu na trimodi nti wo kum ne mapa wo anytime na so be mai entumi enkasa ekoba ne sa no na nkoda no a wo mo no wo mo ye mobo na emom no yenhwe bibibi ye wo ba bi ayensa no ne abawa bi na ti wo dia mesi me kase ye se abawa no som ma mi banyina ko university ye mo wure se etienie ene ne ye honam de ne nya senketo abawa nsha atade obi fra broche ba wo so wo pegire ma mi no eneni no wo ba fi wo se wo se pegire wo de ba ko ma no se abaye ya na peradenta wo ba fi ono na abaye na esum wo ne na anu aduane e na wonu to no ma instructions tini ye kan se no be ye bia no be nya so akatua enti ye nhwe bibi ye wonye ne me da ase Auntie Paulina my lady ya tetema me akasa kire me my lady awrade nyankopon nhira wo ne dey so wo asem a wo de abayim se ye tetema ne akasa kire me ma family na me se tiefo so e be fa wo mo so e de no kra ni nyame animu ne anytime bia na ma titiriu sane ya na ye kwa wade mu a ye pre niema enti anytime bia ye peye nko a na wo kan asem bi se ye oba ma bi wo ho no ma ye bi kura na wale agyae na wakohia oba afoforo oba no anam se won nyankwa awade animu ti ahobrasie bi ese fata bia no na oye de mabe ma na no be mabe ma na be do ne mu ama be ma na nya wodo bi se oba bi ese me ware ne ko obetimi aboa me ama mahwe me mai enso da wo be wura wade animu pe no na che se wo mo ma me ewuo ne de sebe na che se wo mu nka nipa kokora na se nya me kora ye na dom no san be wo san ifro ba ne wo fie ho de a ene na kire se mo amaka de sebe mpredu asan na mo aye sebe emu abi kora wonya bo wura fie ni mu a wo hunu se we ye ni kunu ba we nso ye ne ma
ekoba sara na edi nchichemu ene ne ma bebre ayede aba enkwala kra abo mo hu no mu ko school a wa utimi se entade ye hyehyɛ wo mo na ma wu ni se sabi we ya sama aba sabi we so ne ba me ye dan eti ase emprepi no yan ma no na ya ne ye san ne ma ne ba eduru mre bi na kodura wie ya aya ne mo ayen enti enne ye tete mane akasa akire mema oba bi a wote sa bi ya no sesa cause bible ami ati say wi ase obi ni do be hwe obi daache de wo treat ne bad no e bia na daache onu mbomu na nyame be ye de e be fa ne mfuso e hira mo ye wakorafo bebira wo mo fa wo mo kunu no mo masa wo mo amade hye wo mo yemu a ene nyame aye wo madom wo mo mane kura nya ba bi si batakorafo ne ma no wo mo mbomu na ye de e hwe abusua no enti de mesre na me ka kakra ne se ma yama yani enna ho san ekwan ne so oba bi wo ho no wakọ abusua no kura akọ wale no na be ma na dwapade nyina wo pere bibia no yemfa ma no ka hu se be ma do fra abusua mu sabi nipa na wo no nipa na tete no ansa na obenya ba bia sia ma ne ho aye wakọ no ma obese wo pe waye den wapene nti so mpre eniama bebre na yenye pesami nkum nya kwase ni time ya se ye pe yenko aye de na de aye den e de akofie because sabio ye kwa awade aye na abusua no akasem bi atu ya adwene mu se yenya ka ye fa ma be ma no yenya ade de aye fa ma fie enti enya den aye kopa de de aba fie me ma no so ye nipa sabio enya den aba ma de minimi se wugina ho ne ye kan se ye kan kire wo nya de a won fa mi na fie wote ase wose han na so han no nkire se pribibia na aye den fa ko fie duru mre bia ye ma me ma ne so kwan no mo so ntimi hwe abusua ni bi my lady me da ase yenko ye ni ye ko ye nim de be ko Canada me ko abrochire me ko eye ma fame ho express group we 18 passport uni visa usi cancel 0249 00 the catch to D4 Spanish 3 power combined ebro we pebi ne no na woni pedua no na wo twentwom dodo e nipa so twentwom wo da utimi e Spanish garlic mission wa wani ma twentwam wani ba babai and de be ye wa na ase ahunhunu pebi no no dware a utimi na wudwu ho halitosis Ibrahim hawo pebi no de be wow garlic mission de e malaria ne ye 111 grow fine me pacha obe grow fine o si je ni aye ko edro de onuma no anuma duro a eye kama wa so ni so kro je Ghana no sa ya dia eye grow why ya dia wie na ho pebi na no man ebe bo adwuma mo wase mo jani mu ma kra ye mu wo ha ntu yade no okete so ntimi na ye to kakra bi no wa bre baby etu woni kama ubenya bi ato 0244 596 532 me pacho Hadasa Travel Services Hadasa oso wa wini America me pacho wo ye di wo wini 2024 2025 me pacho bomoden kwan ya be fa so abe process phone no pipa obeboa wo je no banansa na beboa wo o tickets ne kwasem wo kodura ba bia wo betena enya nyu ni adwuma wo beye wo ha ne se wi abosom mienu achi je number no wo tuatua na beboa 0249714368 bam achamfo ba o se yade ma yade nwane ne nipadua ne ho obre nipadua ne okura na to kase no wabotwe no kase bi etu na enwi ne hawo no 024 achamfo ba so be wo ma so wade wi pa ba na o se yade wanyina ebedwane o pa adwuma ye ka ho fafo no na free for people 0308 G number 255735 wo fie no odunum kopadu asanum a uni ya na agri business activity inside adwuma bi mo adwuma judgment wo sinye mame nkohwe ma wa be polishing mame nya na white scaling let me see the gold na silver na ya wo be ye o sin ana wo sin ase ne nye apoto bibre ye wo kuma ka be projection ne enko judgment total filling station wa techima ko fodu ya tabrad so ye 059139582 Boris B Penampa Pare proudly this time no efia kokko e organic me pa chew dia den we na mo supermarket BBC chicken 05 no number 44 4453 golden deal feminine me pa chew e ko washim oba mo bie ye ni ma hunye golden for mo yakopon nhira mo ye bebo ye woni spray ye washim mo ye tiato so na puma konya so fagum say golden deal na ye sham ye wo sentalo ye tibia de lavender omra samoa ye papa aloe vera mint ne lemon wa munu se wood ni kura ti bi hia
na ehwama mo kama 05 Godi 44 19 80 Lawson Beverages Company delay ma capsules any Lawson bitters no be jumadi bia wodi bia si koko how I am timu chicho 0248 619 Faith Omupata Clinic kitwa baby fegu prophetess ya dentist woni nye Faith woni entamba so wo yefo no nkoye sisi atia obema ni ehi asa choko no Mama Faith Krasotu Manteku Junction Takradi Anaji Police Station Bogoso American House 0244 583 859 and 0275 969 Mama Faith Oboy by medical receipt Adwato Adumenu Dr. Ben Yakupon Shamba Papa omo boni pa se okunan ahono osabulu atum yade bia preka prekase gwam abomu so so she de fa work up be mojare ho 02 49 76 1508 Power Specialist heba ya mame akosua adua ya no ose haba kasa tini pampa keke liver koho sciatica utenase prostrate uda kompo tuomnika ema ye didn't count to mina make up eye power busumuchigo yani just by please dey hospital 0244 544 422 d for etema my lady ni akasa kire mema ai we kwa de mema ba kope acapella my lady won say enkrofo a omuni nkrofo matena ya na yedi omuni no san nkrofo na yedi omuni nyina de this omo ye omu na ye pa ye uhwebu a omu ye di omuni pa titi wo mu hwehwe adwonso baby ombeda ni nkuku owura aduane no ano omu na enye kuru papa omu ye aduane ememema e7 penifo kesakese eye wo mu a na this akwade ya me de say asema wokan emu achemiensa dodo na akwa nyina say yemmo nipa ebe wote ase enti obi na obi tena wo hwe enkoya ne wapam no enti ye beda ase na mum mani nyemmo nipa na wudi wo no hwe obaje wo obahye bre de akọ se nyame de nyankopon sesa ne yema wo ye hyebre sesafo enti eduru bre bi na sa wo se wo be ma wo de ne yema me di nani oba wo de ne yemba se de anano asem e ba ye papa wakwakonya sabi ma me krokro ne ekoba wo ma wo se me chiri ba tum ne ba nsa me ka no why we be ma so me bonani abema wakonya obi ba ona wo miensa ai ni kunu ma papa na wo ye we no wo ba ni hira ne bekokodi enkwa ne ho ebi esiesie me nyina ye hu bi ena ne nkrofo bi komonim etu wa wo hwe ni pale so TV so wo hwe ni pale so parliament na so tifie na wo hwe oba na wo su obi asomo eti yare papa ne nhye ne wonim hwe amanfo de yie na wo de enkoso ebeboa wo tietia malidi wadaworoma yo ene connector restaurant for omuba ye bre o New York I will say o mani ji adwumade mpom be cham so adwada nyame boa o mbebre aduane oh come on nti ye da o mase connector for am so say o Ukwazi Hospital kwada so ho na omo me kwanso a baba chi mo bai me kwanso brand a friend Boatin edwane de ye nyamishira na Dr. Bano ono so Australia and now frame so di cheaper Dr. One advantage ma na how to say passion yam yadomo na monso yo mami give us oh ya magana for akwa ba ya ma wan aha from Brass and Timan aja tomorrow Sompa 93.1 megahertz cause of the sound so na face on Sompa television mo hey we are breast abradia na ye de give us Nkomo and ye de brema pomodin Nkomo and na ye de bremo if we give us about center kwancha for penny Dr. Solomon Kwabi ada anona doctor see me sa wapom at saying na sa wapom enyempa rest assured see among Nkomo enwi sema duntam ne apomodin pa wo pe no wonsa atimi akane no ba bedin Nkomo e de forgive us about message dra and tontom edahon and I give us P capsules and I co capsules and no airborne a two a mama ni efin and when he pedianim any cocoa when he pedianim at the affinity pedianim na pomodin pa
wopeno when set me aka one or what you finish say erectile dysfunction and low libido ema and nyina and I forgive us about mixture and so to malaria typhoid and join this as say free Winnipeg and maybe now it's a commercial care when Chibiana we so befa your number no here live on Facebook on the internet baby a TV so abeje brand watch your number no kama and you go baby on radio be from 0543 222 470 0543 222 470 na watimeni ene di dwumana apomodem pa open Yakopon and I'm yen so now and sa etimi and so aka no fine yen sha sen fine forgive us herbal mixture dra and tontom eda ho make us say ene okọ ba bi eton robi ene titru and so ne herbal shops ahodo ma insist to sell give us herbal mixture ye ma obi say edi dwuma said ene give us edi dwuma na simple ne din no ene give us den assignment sermon Jesus na forgive us dia no enfa ema na give us about mixture boa na serve as immune booster e de ama oni pedu and bia make us o ma bia akọ de afend say political instability maintain me ho ase say the police for kọ hono na wona mantimi anso anu ade obi a show aya asrafo eno aya soldier for sounds na woni pedu and the last point of choir be a show aya de afend say immune system tene say immune system na hoden hwonko and so animal dwumedia e wase edi no enya de say betimi and so the amount de make am for the amount aya de afend say give us herbal mixture now so what pebi na one na answer na benya de afend say a complete healthy immune system no bi hono immune system na hono na so senkeni hono kranka ye and I'm saying na dwumedia hwonko a wase na immune system ne timi edi no enya de say etimi edi na component ahodo a ekafua na ene agina brand na akode atia yare ahodo beba ni pedua no so a complement system white blood cell ene ahodo a ekeka ho no ene ayade say nya hoden hwonko onso obi ewo hono ma obeyare acho be hu expect obeno maduro na so over time obon say yare ni ntimi nko integrally dwumedia wase immune system no edi kan ifn identification and recognition of diseases and infection no enya de say immune system ni timi aye ntine yare ahodo eba ni pedua ni ma awase ene ebon nkaye na esa no enya de say timi identify na etimi esa ntine onum give us herbal mixture dro no na edisa dwuma no wasan so identification no so free hono ma esa so keep records and data yare bia ba oni pedua ni na esa eba bie ma immune system na dwuma se ebe kai na ene se yare e na ba ya sa yare na sa ba biem da chi bi ma ebe kai na afa etimi asentene se wo hono na se immune system no integrally intimi ndi dwuma die hwonko a wase edia eba sa ayade se edi how and so be bre woni pedua no be fire number na wafre on 0543 222 470 0543 222 470 now once wait many and the jumana apomodem pa wopen on sa etim akamen twana manyare ansa ene ma immune system so ahoden sam emba from a general webinar draw intene onum be no ebeboa na abuti mu immune system inteno give us herbal mixture draw eno and American for a day amaweboa to malaria say e de afini pede anem de bia meka se Ghana hanum say in declare malaria free da so ekon aya malaria yare no ewo aya Africa ha at large na obi beka se kwan ben na malaria fa so ba efin and a pie and tontom na de bia meka se wo 3500 species of mosquito the any one pie the male mosquito na for the female mosquito and tontom be ma de onka ono hia omoja mfanya bia na mse ofidi on the sweetest part of flower hwan e friend say nectar na moment tontom oba de ono obehia omoja no ode ato enkosua no opo de friend say plasmodium parasite ma wane de agu woni pedianim ne opo eduguma na afi ama wanya de friend say malaria fever intene me can forgive us about message a draw at the amount de be mo ho se wanya bi ani obon se wanim ehya se ye hoya te se sebi obapem for wanim epan ni nyina ebo wonka ye sanso na afi waposo ehya se enso se eye de ben eye woya wontime ne de friend say loss of appetite we nyina ebo wonka ye ama wahu se wanya de friend say malaria mo wani bi enso woni pediam intene obefa give us about message GIVERS give us a dran tontom eda ho insist all outlets na wetimi and so edibi edi dwumana apomodem pa won so wo pen won say timi akentene men compromise on your health obeji your number here on TV won say number no eba be go TV na se fefefe na watcho on radio 0543 222 470
0543 222 470 na watimi ne ene de dwuma na apomodin pa wo pe no wonsa atimi aka join de say to ase de afini pede anim san so na afede afene se typhoid de bia meka se salmonella typhi wonom ayemwawa wonom de yare afene se typhoid yare no enso timi eba nsu ahodo a ye treat a emwawa enso ewomu na afa aduane a enye wholesome ye contaminated and nyina contributing agents a ema typhoid yare no enso etimi eba na enen mame enfanto anim na eti ase se so wanya ye typhoid ya re bia wodia enso ene adura ye friend say give us herbal mixture aduro no na won so wafa na watimi ade dwuma na pomoden pa wo pe no wonsa enso atimi akade be mo ho se wanya typhoid ya re no enso ebi eni ho no so sa abofo no bo be hwa ase se fono the friend say abdominal pains e ko yem from honom no e be hwa ase se eye wo ya constipation na den ho be jim diarrhea ona nte kakra bi da wa brain to say ne malaria symptoms no exercise we nyina bon kaye ama wa hu say no kra wanya the friend say salmonella typhi ma wani bi abo woni paduama ene ayade se wan hwe na wan so ano na wo ye de fene se selective justice ene de ogidi se enkun na no ne be kun te yen give us de bia ye ka se ye boa ama wo sense of urgency and so atimi akwhwe ye boa create a sense of awareness menyi yare nim obenya kidney problem oyiyi menam so ogidi se kidney problem ne betimi ekun na so malaria typhoid na join the sedia ene on treat no with that sense of urgency yen give us yen pese obey na sense ne give us about Mr. Dra and Tuntum Eda Honum and also etimi eboye wrap up on give us P capsules and I think give us co capsules na idea say give us P capsules inseparable yanom at the boom now etimi number call enja bako nti tuning na no onom na ene full nutrient and pediano epena SS1 intimi ema bontine byproduct give us P capsules and I think co capsules and so eboa na ne etimi amani na ba bonto ye be ma we defend say erectile dysfunctioning and they obema no mahwade a wase ebem na moja pompi fi arteries mu na eba obema ntini ho na yet stiff na so ntimi nya ne ade say give us P capsules and I think co capsules and so eboa na etimi amahwade nhwonkon and so abemwo na anyone blood vessels are stretch wo baby oja wona de fa wanya de defend say constipation uja na ho se moja and so ewum kokko ni amaman wani ayon hene wasum ayon hene o kwan wo minim na ade say give us P capsules and I think co capsules and so di wasem and so edi ama obeje your number na wafre on 0543 222 470 0543 222 470 now once what timini and the jumana pomodin pa open on set to me aka nation is say baby a ton robia nation wide outlet to be an tutu and some herbal shops or see open give us your product ni be GIVERS 0543 222 470 0543 470 and then I want a fresh seat. Semlanti atu agu mi so ka kire nso sai me wan wale me bosome obeya me ho ade na me si ai abo amabeku o teacher say ai ka kire hwe wo so obewa me enti Mr. Brefadi aye ne de me se beja nyageta bo amanso bewa me na fi baby my baby ka kire be careful ka kire nya wa na aka so obewa me ebusiafo me say money is my same me patro for me do on my oda yentin free hotel na Rashid case ni ento aso we abena Japoma ama mensa me sofo me nua bema district minister osofo ama mensa na otechiman south sabre edene ko akuase me baba wani momi ane ne maame ne na amna me ne ba pani ne momi di na wodanti yesre osuru nhira eni nkonumdie ni yedie so e de man kwan so nkoso sharak me bani otu pacho ye atwa ma me wai yenko yanim we so ye maame Melinda osaya koto Destiny Ladies ya omo London ono na ye omo cha lady osan join ni ohini ni fan club
tinano program omuye nyina na odi mu ntiti mapa tinanti Melinda ena wudi wa wode yesre onyame nhira e de maw se fradrumu a nako adumu onyame nkoso na wo nhirawo na onhirawo e da sipi afei New Lens Francis Osebonsu onu so edi na woda wana ewehye no antro hwe amame yo nyame ne enemoa enti yesre osuru nyame se wonhyira inu abemai na adi wona nimu nyina so na ni so ade hu emrem yawi case number 1 yefreni akọ yakọ kata eye nu aba udiri say Patricia Kwadu uku awati atomu ono so friend say Franco Usu o kata nti o se na yiri nyane class no do America oditio baba bekuye kwa after you court ya go Peter so jadi aba ya ye ko akojira na kanu sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho tichima eno e ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Why keep hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi ye ho esipejam emi animunyam dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na wodo ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia ye won set wo any won baako Bishop 75 jewelries wo se wo ji aware wo ye suna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ni pem wo ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Abish Kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Abish wabi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why keep hearing voices reading, asking hey middle nanda na wote ho a why stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senia mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi pon sori hu na enwanwa enwa me fidwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend no 3p garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo ko toje ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebe
jane say edro yi enya ma pemfo e ma wo ma wo manofo anase nkwada wo nya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 so what about what your papa piano this is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do us, mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master, mama, are you from? The na pon me see ba bet chiamo a ese ni die. Musano. No. Me na fi waka wo. E fa me give us co capsules. Say yes si yare na wo so. Ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us co capsules a. Ogo ye free. Lawyer, give us co capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. Meme wadi ifiedu watwede kronkwa na efa give us co capsules apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne ifiedu mienu nka ho Prakasa ya aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwa unsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 Prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratoe mu agi atum ati oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade eno hu dwakase pa na ne nikodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wasese me brabo we Sudi me come me mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya danu sempre obie timinumbi aje sa penfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA age adwade nkratoyi atom abusia yama ye ho akwaba na enura ye nua baba awayi abusia ne ma ekoso Ghana no ano odene wo be ma be fo obi baba yiwa no waboni trader miensa enan wo shada ho boni bia abayiwa ne beye ye pe ya de agya intini akekera Fred David ne de asoa maayiwa no wo yake ya otiwe ya ye nim nipa de na menyi ni so be wo ba o hadwen ne maame awu ni papa wu agya na agya nkaba se de wo kan se no kora de a wo ye ne ho ade kora ne maame boa o se gi na wale me ba no na mo ntena wo koduru kata afa de wo se wo be wo yiri wo ye kurasini wo disika be bre ne kora gire kosi wadanfo so e wo metro ma ase NSC ose ho ano ene producer IBJ ni Abrampa ko ho yesi na no off day na mpanifo na wo no kasa yiye se yemra ni ene ne NSC ni nyina ntena se na o ma Ghana constitution kura ya twiro ni mu so obi tu kwan a wo do na ya gangari antino ginam yesi sika ni bi bakrot mi kata ne yire yade o se ne ba yale etu ayusu na sister ne ma na komade yen IBJ baby obey ne mada no manya vi ayi na mo fanto so mehwe kata boga baby a na bodu kata boga bodu a ya wa mugumu no nso ahye space said we boss ka no ya dwuma ne tentem yango
Uncle. Hello. Hello. Yes, sir. You hello. Mama ya mami yo na nene no wachire. Bra Francis in here. Frank in here. Bema Kevin kan fa tiri be mami. Me pa cho Bema Frank. Yeah. Now what to say? What da wo mo ya na mo say. Ya hia mo ya Ghana hapa. Na ene yakopɔ ase. Mo Kevin di utiri mi di wi anania matom. Na wo yere woni me sister bi e friend okunadu. Ibacho yelo off air na say why pacho adawodoma. Esa ka ni kasa off air. Medical teaching match and say. Na wa kire SIM card na use. Me pacho ka Frank nyabotre. Wa kire ma kire pro. Okay. Wo yiri ya no te ya wa be kana sem. Ada na nso nka na wonte wo ho. Bi kura de wo be yi kan wo boa. E ma ni ba be twitwa nto. E ma ne so. Ti bi kan wo boa. Madam. Oh, so my catch say company na me ni ko ha no. Your SIM card na use Ghana SIM card. It's some of the can now. Omoti. Na Ebasa, me so meduma yelo, me meduma yelo. Almost on the hammer. Kata for no mutichi. Wa mutichi. Mami, say we say kwa buto for mo. Omuni yoka. Yo odi etia. So we him buto for mo. Brae. Omuni yoka na. Mate me pa che o. Asem ni nyina ne say. We yiri se mfie miensa wonte wonka. Awade no ugya no ana wo wale no. Se wo wale na besum no na sumdwemra. De mpese me busa wa no. Me pa che o. Me pa che o wadaro ma. Awale no ono no wadi ka ja kwa na advance kwa. Ni no gya no. Wade won sakoi. Mpi na gya aware eko. Awade egu nkro wade won sakom wabusuafo Frank. Etire kan expect say on fansan ko no ko da ko abusuafo. So anu de on cast we jaw 3 years no oba. Sister madam. Yeah. Madam Pacho wadaroma. Tini pa. Me tio papa. Charges for the boy and say charges be on the boy. Yo me da say so wanya botresa. O say enfie mi ensani wa blocking no. Wonte wonka. Fudie di kan. Sa oba mane no ade odi kosi wadanfo na wo metro mass ne ho. Na odi abre no. Wo so wono ne ngoma ni wo fom ti wabon. Eno podi enka oba ne be mantem nkeka. Na sabi mpredu ya so man Ghana mra. Me bacho wada bacho ya betre question man ba yeni bako. Why? Some kasama. Yeni bako. Aha, me be say me wo kan na me ya no nti yeni bako. Yo mate. Die di kan. Enfie mi ensani wonte wonka. O my Ghana mra e bibi consummation of marriage. Woni wo baati na enam kura ne fi bosumi nsia enani mu a awade na gu nkrata so. But we dey mo ana matem. Me bacho wada na o boy nku no ka se me netie. De enna me si me kasa wo mama no si a wo bate de me ka na me tire onya botere na ma no si. De me jimi chene se wo kasa no ma iya no a wo be kasa obrebe. Ntimi asem na no. Asem no ma no si wo be de no ya no. Bra Frank. We bacho mitio. Eno de amumi enu na matem ho asese wo betu kwan. Timfum so bi ani hu. Na mfie miensa ni o se wa block no. Wonte wonka. Eti anu no mpese mi busa se awade no 3 years awoyere won friend no e wo ho na egu de di kan. De atosu mi. Ana mi sumo ni ya me de ma o mi say. Sa question na o busa me no. Awale no automatically ono wajai ko dada. Enu ti na mi busa se kwan ba su no jai. Adukonti Americans no jai ko le say. Me ni netie. No me ntu kwa ma ha. Me ni netie. Ana sa no mo no ko e. Okwa ya no so ma interest mi za ko na tie akwan. Oba wa nka no nka ho. Ni ko na tie akwan na mi hu be de tie no. O se tu fi de tie za ko trem bufo. Na ma na refer mi confusion. Confusion na ye no. Oba no wo kwan. Se uti firi wo ku fie akobbe be ntia. Na o sa ka se ya ware. Me pa cha wo. De to su ni. Aha. We wo de no. Na musa wo.
Oba only quit one man. According to what the Bible says, Bema will three. Una decide. Oba won't be deciding ma uku. It is a minute here. Ha! Abufuapa. What's son of man now? Once I remember telling you, say 3 years in Intiminka. On kind of Mate Frank. Me pacho amro sisa ne niam so opese me go duties was ma me go duties in the best off air ye tie o it's when I be say no papa wonu ano betena kan tie beboa wa nkasa wonu David wonu sisa ne niam akọ ye no ya wo ba ye no emla wutu kwan no yire na ne ntama sai mama me see na oba no din ni let's efe ba kum ene se do tie be no tutu ba bi o san no fi mi nche ko ye ana me si wakọ ye no wutu kwan no na woni ne e wo ho sai yire na wutu kwan no obi a mama eti obi no obi ti na wa so no ma ko no e de na me san no ntem na be papa bi eti wu so no fi be man nche ko a o woni be man ntemati ana me boa Frank wutu kwan no wasesa ne niam akọ ye no wutu kwan no na woni ne ntem no na agua na ewo ho ewo kakra na mpese mi hu na me ko ba ne so eni nti we agu so wo sa wo no fi be man nche ko a agu no awade eni nti mi ko bo le fada amane ni fada obedire tire ebeje nsa no me ko bo na amane e watilati eno ka sa wade na agu Frank ti me person me di me se me trouble nti one person odun sabi oba eni na me pepe wa chen se me person me off air waba no wakọ na ni tie den stress no yo se me no abeka anya ni kwe me say Frank tie yanya nkwala waba no pa na wo mpedi biem anya force order e na o ka turu so ana se me na me ka chen wo keka no ne kire because we hear say wo no one me tiri bo so be say mama unu quit them kasa bia mai wa so no ma na uko wo sa no ma se upa wo sa de ka che ukumi se me me ho me pa cho Frank wo yire ni se wo busa wase ma me busa no otie na ni meja na ahye mi yin se mbo so mi mienu no ni ba ma ni wo simple ni abetere na wo kwa no na me go say madam me pa cho so fi so me ni oba ni na be kasa dia wa me ka ti ko no me na me beja wo kwan because ni oba na friend me ni no friend me na sha me no so so fi say me na oba na be kasa dia any ma me ka ti ko Frank mami de kom Frank hello Frank madam me driver ni yo me pa me driver ni et mi sraw compre du mana menye so fi say woni oba no woni be yi dia enye mi so woni ka ti fo acha me na me so woni be kasa dia woni be kasa dia me be kasa me no na kasa me pa cha wo yiri very good et man ka na fo mo ba no so wo fo mo ba ndia me kasa mate na abe yire twa wo yiri sa wo kɔ no wanyam na wo ya we fine me ni ye no o ka tell me say me ni ye be ma make ma hwe enkwara me so ko ya hola to ko anu to mawura bi sa se le bo na se enye ne kwe wo ya wo den ko bi sa le kwa po me mi sa le po o ka tell me say o ko ya hola to du adenti a me ye be ma me ti hwe enkwara me sa ene wan kan tell me ene na che onye wo na o sa no ma firi mi ntan ko ye no me hwe anase no he no na Frank obi a oni na gyan ne wona wonyam ya asem tie mod me ka se tie ba me tie me se no ka se so no me pa che obi me ka se me ni gyan tie ni ya se na me ka no me ka se me ni gyan tie ni pa ono odi abam ho se me ni tie ni tie se ni me se me fra o se o ba bia ni me gyan me boa ena me say o yiri asem a wo me fra o se me ni me gyan wo kɔ no na wo ba wo ni nya fie mi ensa wonte won kada ya wade bra na wonte ni ma me tie ana me ka so enye ne kura na o ka kire
10 Mate Frank, when was the last? No receipt. Was 3 years. Me pacho, when was the last time? One we yere kasa ye. Da be ni twa to afrɛ na me hu sɛ wo pese fifi frɛ ni bia obo nsama yi me pese me hu sɛ wo pese o tin nsama obati nsamba ya asɛm no da be ni twa to very good wo frɛ no na me hu sɛ wo yere won ka no korɛ sɛ o hwe the phone so a MTN fo na sɛ o ntwantro eti jele phone so 3 years jele phone no na hwe the number na dia frɛ no na da me de kasa ye we don't dana me kasa the last day me kasa be me pacho kunadu Neba. Mama keyword a bit in the room where on that conversation. And if you say, oh, the phone so the phone call me and Tomano. You say, oh, phone so that the last time I'm going to say, secondly, my name is so only the casa there make a telephone. Eh, bra, nyabutire. Bra, nyabutana na me pese obu samasem ni ya no me pese o mera interact with you na de me nkasa bia na ko anu tuma wuraba me pen nto ato bia wa ha Frank ye me say wo say wo frɛ no na me say da ben ni twa to ha bia January February me ka cha me tonto me say full no life full intentro now the phone the last summer me no bi gomo what say one friend no eti na me pesa oh ma me te me pese hu asam no kura won wo so tie e bi so no kura ma me ka cha me tonto me pese no tonto wono the phone no hwe so wo the last summer me no e ka sai what say wa block no one friend wa block no eti na ba na friend no eti me pese me kire asam na si and quite blocking no eh say ko mu hanum ye nye sai ma asam no wa yes what teni pa pono eno si ada na ne yira sani di pono enu ani very good open se si ana me no kasa no se si ana me no kasa no I have a problem I see I do the reason why ti apono me so we send it pono e ba me so ba ko yenu miensa enai ana me ka tell say ko ru hanu me yes am no ha jai telephone so enisua the person control is you if you could go back look at check telephone so my can say oh yes I know send him now me pacho Frank was sending how do I say me kai o phone so be na se pono an wo de brewo exactly ana maka che o say ko mu hanu mo pesa agro wa sia na so pebro for some ezali edi adia eni ezali eh what's up edi say who sell pono e de bramo na maka che o say ko mu hanu sa mo pe se sia mo ka say Ghana to me so mo pono ego mfo so mo kofi ya di poto mo Arab country yes they don't like that o pesa agro kwa ana maka che se sa no so ni be piem wasi afi pa na mbese ni mo so ni nka sa afi na mbese ni mo eti anu ana na mi zo pe down for eti anu na block no na ma me ti na eva mefi Mate Frank mate say Frank me pa acha wo me srew wo bai pa no say wo ye ne die what ana want me de Frank ti asema wo ma me ne wo ka no wo do de anya force wo me force nipa but at least wo ji ni fra busua ho why fed up a pesika bi ka ho ma meji wunya obi awale no no ware wo ma na sumdwaba de wo ye obi tumi ya tunifo Ghana for ma wakobu waye bibi enti me srawo eno ni ehia na pono a odi bra wo se de ye ono anasem butaibe go de aso le bae but ebe be ko just de aso le bae asem odi ba ya ne se wonte wonka enti won husa wale ne wo wa na ani wo enti won de waje atu mame ne pacho obua onka no kure enti wo wale no me pacho Frank wo wale no me say obua onka no kure no kura wanka na ne de ya wa enti mu e ba so bi kan no kura tenye so bi kan no kura o be kan sitro na asem de botu bi me ma tu na be che madwuma krache
nyɛ na wobɛtena kata hɔ akyerɛ me deɛ me mɔntongu ɛne deɛ menyɛ wote asa na me ne woka kyerɛ wo no yɛpɛ sɛ yɛhu so ɔbaa no ɔte wo te anaa wɔnte wo te ɛnyɛ saa yɛn so yɛnim baabi yɛbɛkyerɛ ne baabi papa nyɛ wiabɔne yabrɛ kata na wo ni Australia wo ni America no wa jo amana a haggard woman abegyina fo so abetoto ayampia menya botre de ma wo se me nua ketwa ne wo kasa but wo pese prove it say asa wo no wo mu obi a kachi wo yire eti dia wo yire wonum se oda do prapram ya de picture ne begu so TV so am obi a wo ba bia wo yire ne wo ma eda wo etie wo mami ya wo mami tie ne utie the papa na so na o kana enye na man no skasa on gongo ka the papa mi shabe bia wo en the TV so ahwe fo mo re abrantie Frank ka no aya jumo me mo re ba eti dano enye na gope dan ma no kwala mi ensam re ba bi o mo da no le gope dan anti pa upa po besi exactly ekeka brofo ani awiye no munyini fi so na yanko yanim ya be kwa ne mperifo ne ho mperifo no mde ne kwa adwuma kata no se metro matifo no ne de ko yi mperifo wa ha o maga na mna wa ha ejo de be ko no wa mpena wa be sum no na won so opa wo ku atu kwan ara country wo de mpa bo be de na chi no kwatse e na wo de send no wo pe bi adi se waje wani so Ewura be ba ho sa pono na wo send e bra na pese na send say ma me ba chewo sa pono na me send e na kura de ono no ne me nkasa dada etu di pono ni kwama ni send ye me ba chewo me enye pono na me fiti am di ka de send e me de odo ho nwom na send e obi a wo kwatu kwai edura na jo a rejaye na fra me fa camera ni kofom tia ne kakra ma me hotwe esemu se ya na brochefo bi wo mu di maiwa na wo so atumi akofa pono ade da no bo se asole kura won kobi ka wo di empire bo na wo di tai wo ko achi na nadwuma yeye wo shedo do prapram adi pono ekokata yo Mr. Champon we dey matia faso anu ana waka so ba lo say edu emrebia aware ya na yemu bi no ye value aware no na se wo value aware esombo emawa wo ye hu adwuma asetra ya wo mutraye no bema no won hyeda enka no kre cheso obey wo fa wo bag kra wo ko no obey na somu ena odi koja ona ma ne 5 million ena wo se wo kwa enkra yaba ena adi ko pie ekata na tambe na ni jai na tambe so na wunyin se no obi a woni na je no tmenyin se 2 months ansa na wo kro ya no kre na je se oba no ukodru kata hono no wanhu se oba no wonfata wana ana honest no yanka bi nkyira no wono na asi aware animu ena ona bema ne di sika ebesi ne so de ma na yire na ono di bi ahwe ono ne yire eto de ba ono no yusu ansa na obayin saka na bema pa ya wo yire ya obi so tikata ono so wo yire ekwa ben so ena ese nka wofa ese nka wutunufo na wosiesie na wo muntam na ide be kra ne kanya hwe na so so ono no pese awade no go no nya ne cheva cosmetic akwa so na esi bema ne fie ana si na esi bema ne fie ana meboa wo wonu nya no enya fe ekoba ne se no yaw ena bitterness onwunu aba oba ne yam oya hu kra ebetumi enya oya hu ebenya asem no enti owura se wutie na na se anes no tie ne abusuafo nso etia na mo promo ba no enkwa wo mu emramu na ye nyina ye ntrase na ye nye bibi ebi se wontime nyi oba mfa ne nsiwo na wo nka ncha ne se sa wo ware no so nwa no ye busa wa wontime emfa nsi abraya wo nu so oba no wo pedi biem tini ye ka ne se sa wa ma asem wo se ntwae empenfo so kwa mo so ekwa nso wo mani abre pa NSD tie wutifie wo off ne tie na ka chi wadamfo no na wo mpe bibi papa emma me ka nche abaye ne na busua awode ne nwu ye chese obi afa ensan koye e wo hono mo entohwe bibi yie na me de bia me kam si akosu akuman
bonsumo kɛseɛ nti sɛ wode akɔpra hwɛ yie na woanhwɛ yie adakye bi wobɛkura ne hwɛntwiri nima no asi madansie nie madansie no kɔpɛ bi nom na mmoa o wontimi ntena se timi nyonso koko how malaria so tete wo adwane so ntimi ni ebi nom awia ne enyo anadwo ne bɛboa wo ɔhwɛ ubinya bia so enu wotimi edi adansie 0500110115 me patcho he screen be ko so an manje enya asem keto hospital busumi ni de to so aduonu ye kobi wo say at insurance we oba renew amount be sure oba nu fo oba wudiem mojamusam nyina ye dia wudu nyina ye be hwem fa hujim na kobi ni ntumi mu awo hospital ni anomanje main road no ene dia num hye 0244788860 TIME enya asem keto a me patcho pedro we bi no ne boawo e malaria no entonto on fero bi me patcho ka ho ensawan so dia enu dia time etu sawan se wa driba na police una ho bishop me kwa akopɛ apemprade ye guoba ho na sum ne nsa ye wo abis mackerel abi nyamishra 0598585219 piwa 3p garlic mixture wafura hekese so yade no na ema mudede una no anxiety sisi mu braye mu ya mani padua ne ya toa me pa chohwa epai kala ne yakoko na bi eton no bia 0248928824 kwadu kwanu tum na dwa de nyina wo metro masse ho ene mpanifo no ba kotrase wo mpewa wo sumu na de adro ni obi na beka we anya wade Paulina Blem my lady medase de metimi aka kire me nua ba yi se toto ni emayi ma wabrabo ene wa ho ofe enye pe wo ho ofe but sabe ase wo ni ema bi heda enye papa wo toto ni ema bi yie emprepi no ya na ma ya ni ana ya na ya ni mema te ekofrefre ni ema de ebre ya ni ankasa wu cause ye wo ni ema bi wo ho no ma be ma no e bia na ono soso no wo ni ema bi by sa wo yi suban bi ade ni ema bi ma ni hu se sabe empredu asan wadwene wo fom a na opese obu kwasea enra me na me abai kan se bi se bla ne se nyama na education wo fom ise na se wo hu wona won take classroom ama se bi wo hu na school bag mo wachi na ye nyina na ye se ye be ko school asabi oki ete ha ye adwuma ki ye mpon si fom nkoto maami doku ni bi ni nya sa na nyame ehhehye ye enti sabi obi anko school a na nyama ma kra na ma anko school asabi brother asaka mo omobo oba de se nya de asabi o obenyi obi ama na afare no nya de obedie enti sabi se wa anko school a na no nkyere se wa bra baba na wiye dabi enti de meka kire me nua part ne se toto woni emayie sabi wa hwe asa de awade ne ne emaye mutie ya wa uti se we ya nya awade se na nka wo be send pono de na wo se nka wo twa wo dan ni mu na nka de asende no Arab country bia no obi di pono what be that oh no what be that my lady me kra de se ye be chi no se ye nchi no no na sabi o awade anka bomu ni anigye ne wodowo mu na wo sandi wukunu wei no mu a wutimi se anigye wo bia anadwene kra bi kra na akon do bibi e na ade se ne se ne be ya aha sani anya de bia odo that oh na so mutimi ye my lady wo mutimi ye enti sa enipa sa no won ya kan sa awade sa na ye sani bibi de koma na nya sabi imperial sa wo awade ya sakola sabi na wokura kwom de wo kwasani po na ye den kwom de wo dada moto mu aye de ye kan se rubber ana ase akire na wokoye sa na ma we ye so heda anye den eni fa so emwa na mom ne meka kire wo ne se we enka achi o sister nyankopon adom wo nkwa wo ahoden emprepi no nya wiase nya de wo pa nyina na wo benya e je se okuani ado na afuo na wonu anim se madua nkatia madua we banchi wom aburo wom ye woni amane bi wo ho a be heda fifi wo afuo no ma nya kuani na dua ye eno ne nkire se kuani na bi ma we na anso ani sa na brabote die nka wo de beto nyame anim se nka me pese ma brabo ye no eni ama foforo bi be fira kira be fifi e wo abrabo no eno nkire se abrabo na amoyi da bi eti ama bi wo ho no na wo bobra na wo kɔ wani na be bubomu a ema wusua nyansa eti sua nyansa wo ama bebremu na mom ye nua be ma frank de masa wo wa fro local ka se local alupra kwatana abrochi da se kata eno no nkire se wa wie o da bi se broni be na wo mpe no a fine ene obi akyekere o but wo wa busua wo mpe na beja no na ja wo so nkɔbɔ ne bra
my lady said you can nyame adom adwoada yɛn kɔ metro mass wɔn yɛn kɔpɛ adwumayɛfoɔ no akyi na kwan na yɛn pɛ bɛrima no so abusuafoɔ akyi na kwan kɔ sɛ broni baaba ya kama buromu sɛ deɛ sɛ bi oyɛ ntwɛn ma ne nsɛe na wo so toto abrabɔ yie efiri saa bere kɔ nkɔpɛ bi ni enya duru sɛ ya na mɛmɛ bi no my lady mame kan kyerɛ no enya duru saa bere ya wo ho kyerɛ wo te mɛmɛ bi take advantage wɔde bɛba ho so na pasa ɛyɛ futuo na metuo yɛ keka ne saa no we ya obɛkɔ yi obi ni mu akyena sɛm na mmom deɛ mɛka kyerɛ sɛ kurakura wo ho kɔpem sɛ deɛ ɛbɛsi ɛbɛyɛ ɛbɛsi na hwɛ so na bɔ wo bra ɛno wɔ mu na ɛbɛboa wo bɛma wei nyade awadeɛ wei ɛbɛyɛ awadeɛ bi nyɛ sɛ wobɛtene ma ba aberewa wobɛbɔ aberewa monamono na mfa so obi ama my lady ma mefa ma no nsi na yɛntoa so meda ase ɔno na breki Frank ne virgin na Frank ni bi da kasagu akasamu no mepa choda wo fa no no ni bi da mepa choda ɛsɛ ne ho so a wo so sada oba akɔ kwantere ba wo de ne wadi bia adi bi da senti na wo sɛ ni pu na kesi sɛ de hu tintin ɛsɛ wa asre tina chese wo de wo fi mu a kama emu a emuko wo fi mu emuko eno de obi anka so adi mu a me wo ya na mo frɛ me no me nya mo di asɛm a di for brem oh my lady me da asi my lady ne kwasem ni be me ne di ni se Frank me di ne ho ya wo yi pa ewiase nyina di abrantia ye friend Frank a nyame edna kotra kata me di ho yawo sebi oba onu na wo mako miensa na wotu kwa no owro no ho ne otwa ne ba kwa bekere wa e o so de betudwa wo ye foodness wo ye gaba adwen no esua oba nim nyansa sene wo oba onu ne tie ne wa owro no ho se me kura tu kwan eti so ko onu ne kontokwa na wo di ne ko be woro no wo de ni picture bekere wo bema wonim nyansa wadwum no wodi obaya temu kwa si wo na dedication wo fom wona wonim nyansa oba ne tawo mamu makomakom yensa woro no ho atwa de abekere wo aye tabu na libia krampo na sabi yenhwe oba nim no yenhwepo no kata na ye ka ho asem no kata broni bi no baba ba jo fun se mehwe ade wo fun so asemi na kan sabra ade ntu kwa da na ana se bi mpeduasa ye hunu kata da ma wadwim la fie na wonim nyansa se oba na wo miansa se wawro no ha be kire wo bra me kan ye janna se oba wo obesum no na wo ye wahwe wo ma wo besum oba no wahwe wo ma de to so bi ye ade ba ko ye me ye pa ne se oba pa kama ona briku virgin oni babia woda ena ma mewura ho keke na ye me se emma nyamia mo ma ho fe nyamia mo nimdie omu hia bema papa na bema ne beka de kwache mo a omu nyi omu ntum ade tseni po beji omu si bone ena ye ne oba ne nim da ho oba na suntem eda ho na wo woro no ho kire wa wo se na pa na ompe no hweden yo badem shoba Jesus Christ na wo yenyansani a wo ba miensa eda we mu wo ja be ka cha se akabi ni obi bia meka na meka che wiase nyina na wo sare pono na kata ne wo no wo ye kusie pa me na meka kire wo kata no adwaman ni fo no so kata man panyini adwaman eni fo no so na be ka che wiase na se wo yida gro no ho na ko gro no nko che me kobre boa me na di no oh ye ma bi nsu nyansa ye ma bi hunu mo ho se dia wode sitie na tetina oba besi afani kunu na oba obrochira me do mafio wo hanema ka mesipo na umete so wo ye bibia mani kunu so ni age aden na mumma mawre ho abrabom da bia no be ma papa hye oba no wose ne pa wose de mo ye minti no de be ma kwadonto be ma sabiti ponkoso be ma bi aye minti no minti ase na wonam ho no oba da bra wose e die tabu sem adwembone ni adwemfi ekuta ni pa fesiai ani ye de tete ma ye be bo ba 10 minutes na ko ba we sabi malady ye twifane so ye bebo ba 10 minutes fesi wa fensi na me wura ho me pa cho prophetess nyame cheba so abin dodo ya de da so koi
obi di wana joku dayim waju pipes me pacho ko nyani si pipa ne so di frank asimu nyanya me chabofo a na me chabofo yem ko wate wada wo pese usia no kuma se cancel ani was start freno 0535 897 Kangen numusio mama cancel fa unsio ne nom fenti ni mono na ebuo ni pedua no Can't drink water ebuo ni pedua no ene buso ni na nom 024144 21st clinic ye kwa abrochire European tour wo ye bema waka dem na book bo o say ye 0244 mini doctor ye ba abrochire ye be ye mo twase ka ho ejoso krapa yade a won sa ejimi krono adwama ne kwata yade bia ko na fa kodano 0241244012 Leicester Ghana amwase me si metu de so me de chema momla maginyam wa Monday to heavy flow and overflow and a soppy ya okay ti ya for stage ni 0302235295 na na masara ko ba di na woda happy baby ni ya weshino onyame bambo and no say your granny fabra na me fanchi and no say your granny so baby wow Kenke station for Accra. And I'm say I'm at show ni so I'm kasa me pe Kenke. And I'm di Kenke ama 2 p.m. express. Kenke ye die. Oh my lady. And ye dia Kenke for me me pass Kenke nyakopo sha Wara efe and abram pa ko airport. Man fancy be nimi a won fancy be nimi a 055491 Esikola fako Adaba fancy mi che 055491 obetimi abadwede no eso na wo de wadwenche no asembisa no so ba ensem ha o ensem wa ma muhunu mema mo no mo ti mo metu anamo oh yes be ma wo ne ti no na nkomodie ne ma nkɔ wi dwene wo ho because ka wen kanya from so and so pen ade aye nti won se mu a ode agina so one hello yajo udi baby akasa free good afternoon Udi se nyanko panda ma mo hoye yesu ntie ho ye pa lampa mo chewo se be ma no dia sister na na so ko so awale ne dia ba awale ni ko kaka na no tere ko ko pa ba na ada na mi tete mu kata ba mo so mo ha di ju mo hota jana wa no so mi yenhu baba no to nyo ba fo ta na be chai that one dey nyame be ma de ache yen adwada e wo metro mass station ho ade be che yen ama de ache yen hello good afternoon di baby akase fi oba papa say wonya be ma na den anaconda ni o ta papa to ase anaconda yenko na oba so no we pa na branche we anya no odi mu abro ta na wo katenti na wo mara so bi tra o kata no no le best for no wo chigu no go so every week na nya de ketwa o no wo mana sani to no ni no awa wo ti kata ba de gina so ba ya de port ba so ba ni beta so TV so ba ni so wo so ba wo mi e sapra oba onye make us he ni e na se na ko ji ye to aka na G5 mo ni nya me nya juba ni ba da de ko fa no nya dibi we dia ba te esim no hello hello Jodin baby akase free ba se ta Mohammed kata ti gira papa we yenti Mohammed be mani sama o kai di ndem e mongon ompo ba na onkani na yenti na yenti application ya da ma application bra ye ko gira o se gira pa ye wo de pono na kase anka be ko kwadu de ho atwetwe ntin hello Jodin baby akase free so one payment yajo I person be that say picture obema na request so ba ni capital no me pa cho mame say no oba ni ku wa kwancho mu di agere request answer pen one pen wasi pono no de koye sa ai na ni papa do ho nyum na request na de pono ko odo ho nyum keka de koye ni bu afu na wasa de pono ko okay remember that yo what team yi
Hello. Hello, Mama. Oba yenti ewudin. Papa cho makwaba. Duma dia budi no. Papa se tasu yepa. Boa o mani house. The person me come out by now also what you say. She ayeyo se woni oba to Ghana. Na na wo mamu yensa. Na wako. Show o kono aba ka to so no mamu do call Kuja open. I'm 500 cities. Or I said, them is canon. One pretty. One in your corner, so yes, I think I was any store. And then bring 500 cities. Oh, now what the mama almost way. Mamma is now survivor into the same part. In Colano, one Nkomo. Yeah, that's I mean, shall foot assume. Hello. Hello. Good afternoon. I have to know about him. How do you? But your family is finding me because you're free at the store. Sompa Nkomo, bola. Hey, now when the young years, 33 Nibia, na 30 years for Nibia. No of the pa. Yanson said, young upon one. So baby, yeah. Obeshan the ma, on number one, Obena Bema for Obestonum. You, Namen to move. So shan tomato po ni na mwechire sa. Hello. Ade esi na wotwi ba kusaya na se wukunko sei abrampa omso ba kusai. Hello. Ajatom. Yanko. Ajatom. Yate unka opato yantiu. Ajatom. Pato kasawa yete unka. Ajatom. Amahan. Ya joso. Na namba chonwe de boachi ni bibini. Yo yenti oboachi. Na ma woni bibi. Na wo klase na ya hantan. O to ku fan. Tabi a wo tia na kona ku pie Dubai ai kata hon. Na akakabi to na hantan opinion mo esport to no a wo fe ka bo bi wo na bo ka. Na exactly. O fi asa se e mata to ko pie kata hon. Yo. Na ka bi bo ni ko ko to no. Erama. Keke ta omusu. Tietia yedase. Oyire no mada nkukobuo dan trim. Enye waniwu. Eti o de ezali, ena ezali. Ere aja. Hello. Udi baby akasa free. Frank yire ne made. Ene daso no. Pacho yenti o. Oso nchansi a onu amuso ho enye koda. Da da no nwumra twetwu nchansi. Ana. Edi nchansi no. Hello. Pacho Udin. But I'm kasa fi dakwa. Yenti o meja mensa. Every day they said you do yo. Because any visiati na or the ponopa sana so anya boni say ke be get ede katuga bebe say to onye besiafo onye besiafo sister to onye make up to n'enim national board TV so anchor jama wenyi waje ho emu a oh mame onye so esi waje wala nga maji no me ya on pay bi pe any awade ndie se magu no adun so so is also not on pa on kano unjano kwa na ọsẹ no mọfọ ma. Opi oku ana. Mpacho dabi. Ti mama ma ses. Atiti ntesu ya gusu. Mebache yo. Obesum no ne yanku e baby. Mpacho yo mate. Eno ano no ba fefe sedi. Wontra ho me ezeli. Pono kakra de kwa dipena wo pe bi adie. Wanya wo bi de agina wo 2 days yanka atiti wani so. Wanya de hu atwetwe ntindi. Abo wo dog ya. Abo drug ya kani ebe nyina ye ama ese wasre ebusia ye kwaba mantimi nkabi mo ene ne ejina ba so ye why eyeboda ana yenchia ane de be ma obi a wo hwe ni wotie enchia no so ba bi efre eye ba heba hospital ayi wo kuma se atonsu agogo
ɛno ho nkyea ne yɛde ma mo da ne da nyina yɛ transise a me se ɛyɛ na yɛ abibidro ahaban emu asɛm ana yɛ a ne yɛbɛka kyerɛ ahaban a mekan ɛnyɛ deɛ wode kɔyɛ abu mu adi bɔde ampɛsi wo daabi ɛyɛ ahaban a ebetu yadeɛ firi wo so ɛne ho asɛm ana me ne wudi nkɔmmɔ efisɛ nipa bebree yadeɛ ɛtoɔ mo so anka ahaban bi si wɔ mu fie ana adua bi obetumi ate ho ahaban na nka ɔde asɛ nipadua ne yadeɛ nanso ɛnɛ ɛsiane sɛ nti ɛnam sɛ onni ahaban ne mu kyɛfa bi a wonni ho adwene nti ahaban no asiwa ama no awu aberɛ a ɛnna nkɛbɛsa no yadeɛ wei nti na Dr. Baase wunim ahaban no ɔno na Nyankopɔn de ho adom akyɛdeɛ ahyɛ ne nsa enti bra na so ɛwɔ Kumase ato nso ago na afei yadeɛ wɔ nipadua no mu yadeɛ ahinta asie adue wɔ a ɛde wobɛfiri atiasefo asase so yadeɛ nipa bebree fa no sɛ yɛ kwankorɔ yadeɛ a mo ani da so nyinaa sa no ɛno na Dr. Ba ɛtwe aba ne nkyɛn ɛde ahaban ama anidasoɔ na nanka asa wɔ mu no Nyankopɔn adaroma atumi aba wɔ mu enti wobɛgye Dr. Ba yɛ number yi didi dwuma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de w'ani akyerɛ yɛaso ɛyɛ hɔ na afei ayaresa ane ayarehwɛ a yɛhwɛ no Nyankopɔn adaroma wo nso waba ame ahwɛ wo bi yɛ number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba ewu Kumase atonsu agogo Abai hospital ewu Kumase atonsu agogo no nachi ana Dr. Ba yen yewo afe wutra kamu ana wo nkran ana wutie na hwe pese ukwaja ahaban ni bi te sa ho yade wo Dr. Ba so ye wa enkran so ye was Spinters Road 18 junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo ho enne eye da foforo amenu mienu yasa trase e bia na wate yenka da ne da nyina e bi nso afi ne wote yenka mesrew eye ba hospital ye hospital ne ye abibidro de eye ahaban eye de tete no ne nananom enye mfie dodo ebitimi nya 150 years ebitimi nya 160 enso otimi wo ba etimi kwa afuom eno ana ne ye nananom yusu se wo hwe mo a ewo nwura mu a aboa bitimi pra enso obesa akoto aboa ne biem no nya obi ana behwe no eye haban na bi wo sa ma aboa no atimi asa anya hoden eno nti na ye ka ho asem aka che wo se wo de yade bi te se titimenka se mu yade achini kroma nyina abre amani da so asa Dr. Baase na mema wonte se sesi akroma ye ka obi otimi fo dompe ne kase etu oyi yade wo kase ni dompe mfiri wa eye Dr. Ba enti wo de e bia wabrabo ni nyina de eha wo nyina wabrabo mse wo dompe no da bia ne da nyina ye twitwitwi etwitwi ani wo kase ne da ne da nyina emu ye oya emu tutuwa eno na Dr. Baase tie no na fo ani kire yen ya so ye ho na yen hwew ebisa sasabro betimi amani padua no atutu ene nsuo to kakra ya wo ban kwabrane ne siremu betwe ne se kase ne wo mu no bewe no obu anabasa se opagya enyeye obi ne ko se wo twakura ntwa obi ne nsa opagya mpagya obi ne nan kura wotu a entu ni nyina gira se awo kakra ba enti amane sasabro na yeden abayi ne ho ama ne ho kire no we na Dr. Ba pesa wote ase se unti ni akofa abaya begu hospital wa yede se dipadua no yede sa yade enti mesew enne awia yi se yesasabro anate wo so enipa da sani unipadua mu a bra Dr. Ba ho na yenyo na emfiri wo so enna me no wo kasai ebia na wo dompe ne mu abu da bia ya ka che o first no na obi dompe mu bu a ni akofa kwabrane no wotwe anase akofa dadie bi ni ade ahye nipadua wo dompe mu enne ente sabium Dr. Baase sanoma amena wa udompe no kasa abuo no Nyankopɔn adaroma wo de pepa na de bedru Dr. Ba yen yaso ye wa ye de aban betu dompe ne kasa ne so amana toa fise mimi wo yonko bi a emire bi atwam onyankwanhia anka ani ne yanko ani dem enso ye de dade ekɔhye ne nam oda ho sa 1 year afe ye yi no bepem ne ene ne nan na 3940 oka wom wo anya ne nan ne pepepe amana besene fa nanso Dr. Ba de se wupra na de wonsa na wo nan ba ne ho na ye kasa ne mu abu Anyankopɔn adaroma obesete kasa ne de asi ani ama dompe na ye pepepe na mna dia aba beto so beto ano wo besole agya na kyese de Nyankopɔn bo wo no pepepe enti na se yankwanhia
ana ama wa me no di nkomo ama wo na mu dompa na wo nsem kase ana wo kase ba bi aka for ani che Dr. Bao na yenhwe ema sa no ma no emfiri so na dem die sebe ya pa se nyankopon wo na wo nte sa na bia wo hu mfiri na edem die aba nipadua no ho no se ma na ya areho enti na ya wanya nkwanhia enya oha no no atu anamon ade wani akire Dr. Ba yenya so yo na ya hwew ama ho ato da bia betrasia ya ne ka nipa bebra o mu sisi aye o mu ya mesrawo enemre mu ayetiwa ide so utimi trase pa ka so ya sisi yade a na se nye Dr. Ba na abeba na de bechinchire dia ene esisie no sabe ebenya aka wo so efisa Dr. Ba de warehwem enwa haban ya wodi tu sisi yade afiri ho efisa nipa bebre de o mu sisi achinchire ba bi bebre enuro o mu no agu o mu yam enuro o mu anom bepem sa bere enso sisi yade ne nko enso sesi ame no kasese onya adaje na se ye usisi nkwa na ye wo ya na se wo ba Dr. Ba ho a ye wo kwan ye foso a ye dia haban betutu sisi na chi ama osema duonu amwada na wodate wani solia ubehu sesisie na ya obia wo mu no na habanda kutu ya oni nyina afiri mu enti no behwe maamefo papafo mlantie mabawa anka no mu sisi aje omo akadem no ene Dr. Ba paja omo amomo so asole enti maame wote fie wote baabi na se esu ne ha nyina ne se usisi ya de da ben beko a the social ne so se wo do ani kire Dr. Ba wa ebeko ama hoto ene nipa bebre ncha ne so se eya na wadwe ya o se ana heba afo no ana makwa maame ubeko akwaji aturu nanso aduru bia wo yade esa enti se wanya wo aduru a eno na ama bebre firi se yade bia ya bonsam yade ente sa enti mesraw ena me ne wo kasai se sisi yade a bla Dr. Ba na yehwew afei obi oho a ono so ni kotodwe ena ye ne ya mesraw hawo ni amane bia wo kotodwe bia no mesisi se nipa obetimi Dr. Ba ko a obetimi ase nipa dasani ukotodwemu yade amu otimi anante eye Dr. Ba enti da bia ye di adanse ne ya ka kire wa mesraw so wodwetwa wo na ase gyengen wo akini a kotodwe na bechia afi nante ho be ye dia ma afi na afi wo ka akoye bebre ene wo kotodwe na mu hwe nkakrakra mesraw eye yade na abo awura mu so wa hwe ne ye na wo tena se edi mi kotodwe mato aduanom mi kotodwe adwome kakra ekina na aba utira nye ya ebebubu nipadua ne de waguo afi na wontimi enante kura ena me ne wo kasai se wo kotodwe nkwa na ye oya eye Dr. Ba mesraw obi a na adwene mu ka no obi a wabodam mesraw edam eye yade enya honhom fa wodam no bra Dr. Ba ho na adwene mu ha obi a na nipa no yenhwe na ohunto afi se osa na kompo bi na wo so a bla Dr. Ba ho ana diabetes yade ana pressure ni nyina no ba Dr. Ba ho ye behwe je number no ne yemfa kasa ni nyina mra wiye de me ka kire wo nyina no hunu se ye hospital ani yesi wo ne ye atwuma enti yade bi e wo wiase e wodi no yen yesa ema ne firi wo so ema ne ko number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bao Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital Nechi Enkanso ye was Fentes 80 Jashi Mr. Area Makasa fire dear brother Dr. Bao na yintu ase nyina ma so mama ba nyankopon hira pa piao gifty said ye wani uposai